Ceker. Cek pegel. Ada apa? Gara-gara mulian pondok. Santri online kabeh. Pas lemot. Cek sakasa. Beda santai dulu. Ya siapa lo kakak saya santri. Sabar ya saya nak kena muduk. Mun hawin buat juga. Ceknya lagi nak kena muduk. Santri. Muka HP. Kuni kalak berlona. Kalau kan santri je muka kitab. Muntah muka kitab mau Quran. Nih benih. Makai santri. Bukan tak boleh lagi buka HP dia. Cuma setahun tak ada buka HP. Coba Bayu. Pendem. Pakai ngaciongku. Mayu dia. Bayu. Ngaciongku. Iya. Bayu saya dulu. Aku lemot ya. Pak ngajongku. Kok kayak penasaran. Iyalah aku nak kaki. Benih ngaji. Mungkin